ang kuno mungsani experience sana thangkabo noroi baksana lama tin sing ang himi phaijak nong ninsa okra nong sa okra phan tongphano a lama kaisa ting him phaijak a same kana phaijak am bagai a experience li sanan mungsa kre kaiten kok simino ang sanai tabo oro 8:10 ngui tongo ang almost by 8:25 ni bising nang painai by 8:30 maximum man amon sang kabang ang kok saglak am paithago ke cake rawoi panda paithak phaijing ang thangnai nong yaga yalambak tongkha ke nor nai di ang nai Mark chapter 12 Mark chapter 12 verse 28 ni simi verse 28 verse 29 te verse 30 te 31 ang pori thangnai oro kok bokhoro ko sijak tongo kerong ni kok kotor Mark chapter 12 verse 28 kerong phrengnai sa aro tongmani bo a sa laimano khnaka jisu sadu kai rokno kaham ke samano bonukha hake bo bono hai hini sung phakya kerong ni bokok jotani slai kotor kuk verse 29 jisu hai hini saka omose jotoni slai kotor kuk o Israel rok khnadi subraino sini kaitor bo simisi subrai hake nini kaitor subraino khabai khukbai yakbai wansungma bai hamjak sukdi tai thaisa kok kotor ke ahai nang sakno hamjaktui no buinobo hamjakti o kok thani no karei tai kok kotor krei o elambak por bisin sana ketal ke hamari khlaitung amen ang surinan ang tini nong bwskango je kok sana naimani kabang rong bagi ketalangui mano kabang rong bagi kesambongui mano te ana siniabo tongui mano ro haibana ang asuk sinimung phaji ang thanglaka ang sak khoroksa just orokni fellowship ni khoroksa ang member sang elemi songbai sang panda khlalayo oro sini Union Baptist Church kokro fellowship abo tino botini ano kobokha bini asema salni ngi pandawo kok kesarna bagai phaidingke tini ang je norno sanai mani kai abo ongkha je kok bokrong kha the order of love hamjak mungni order abo tini ang sanai sing tini asaimani salangkha no sin bukhaw kaisa kok asayo je asainai je birthday ni je borok ni thani bukha asayo abo hai ang busuk boys ongkha hai ka bang asu boys kawoi ang tam man khan langmawo sing abo sak wansuk layo ang asu bisi kolok ma wai bisuk bar ang cake rakha abo hai questions rok asayo haibani elambago naina thanga ke sing a kok rok bufur asai inke je fru sing a hamjak mungni order no zorawo buji maya fruno sing abo hai kok rok bo asayo ke tini abono a order of love tinang norno thasingo ang verse porikha aro singtam nukha khoroksa borok singpai puru Jesus Christ no public ministry khaipuru au kok soi history wo abro hai ni singka মানে सबसे कमेन्टमेन्ट कटर बबो दागिमु कटर बबो हनि सिंपुरो जीसस ख्रिस्ट आफरा आबो हाइके साव पुला अंके तामंके निनि काइतनो खाबाय खुबाय फलाबाय हामजाकदि गते किसे सेकंड कमेन्टमेन्ट के तामंके निनि साकनो हामजाकतै बुइनोबो हामजाकदि आरोनो क्लियर ang थांगो द ऑर्डर ऑफ लव माने नर ऑर्डर बुजि खनाबले ताउ जेमन बुक नि रेगो बो बुक कटर याखा चिकन bo rego musang a orderly berai thangma haino sini bukhani je hamjak mong a orderly bujiakhe tini sing asaima hai sal rogo yaka just one sin life ni experiment rogo sing abo bujiakhe no aro idolatry yakhe takjak mutai hai khuluma hai ngei thangnani chances bas bangai thang ang tese repeat khaina na the order of love mane no sing tawa mona allegorical example bebe ke naina thanga ke sing book rok yakhe ri rok thebiton fru kaisa orderly thebit lang yadeba book rok no bo engka abo haino a elambang ni reference be tini sing thaising porimani a order of love no sing buji thenga nang bobono pule ro thai bobono second ro thai bobono third ro thai botai bobono fourth ro thai abono buji mangkhaise tini hai asaima sal rogo sing samno priority ro thai abo buji mani nani relate khaimano haike sin life ni kabang experiment fruta jemon 12 on pass angkha college man kakha a order of love no buji furu se sing
जों तामना प्रायोरिटी रथाया बुजि माना इभेन चामुं नुमुं रग फानसे इभेन जों मुंसासक सिनि रेस्ट रिक्रिएशन टाइम रग जों आबो रगनो अर्डर ब्लाबनो बुजिफ्रु जों आबो जतन आबो स्राब स्राब को अर्डर कलाय थांनाय नर आबो ताबो तरक तरते रिलेट खायमाना जत बरक नि बागे अकक इनका अरा जों ताम नुखा अ वर्स परिफ्रु पुइलां खा निनि काइटर न खाबाय खुबाय फलाबाय हामजाक दिन साव a kaitor sabo abo tei kisang puila norok no tini kisa relate bo khairna mosong a kaitor sabo a kaitor ki just philosophical kokda a kaitor ki just ani buma bufa traditionally phurungmana kaitor da sin somaj suno phurungui tu phayo charai phaisini chimino mata hini khoroksa tongo chung bono kiri thai ga haini bagi da chunga kaitor na haina ereng ereng angko somaj bai mili tongna bagai matai no khulumi tong जों जराव sak sak bo question खायमानाव बाहाय गामबागै आ एलामबग नि काइटर साबं के जों एलामबग खुलुकन जों नुगो जेनेसिस चैप्टर 1 नि 1 no आ काइटर साबं के जोंसो स्लामनो सकां no जरा स्पेस मैटर स्लामनो सकां आ काइटर तंगै तंग आ काइटर साबं के हिब्रू चैप्टर 1 नि 3 नुगो आ काइटर जोंसो सिमि स्लामलिया आ काइटर साबं के संसार चैंगफ्रुनि सिबिनो आ काइटर सालब्रुम ब्रुम नायकलि तु फायनाय a kaitor ka provider a kaitor provider ni sung simon pur ke sung tam bujing ke o sungsar by luck ya by chance ya by providence the kaitor na kuli tu phayu tini onu khongo elimi asai ma ba abo kaitor ni creation order no tek tek sanga kaitor ni provide khai na onu khongo bo asai abo by luck ya by chance ya tini onu khongo sung sopai ma ba kaisa by luck by chance ya tam ka kaitor ni sustain te provide khai ma ba ise sung अब सिक जरा सुन सबाय मानु हिब्रू चैप्टर 1 चैप्टर 3 रग नुगु काइटर बिन कक बाय अपहोल खायवन साव काइटर बिन कक बाय नाय तंगन साव आ काइटर नो जों सिनि थायना नाव आ काइटर साबं के जों सामनि 19 बाय 7 जों नुगु आ काइटर साबं के आ काइटर ओंखा केरं काहाम रनाय काहाम हायमेनो रनाय आ काइटर नो जों सिनि थायना नाव आ काइटर साबं के आ काइटर ओंखा पर्सनल गॉड the personal god ni sapro sungtam buji thainke akai to rungkha kaisa gravity hai kaisa force ya pherang hai kaisa energy ya pathor hai kaisa kok sana ya bupang wapang hai kaisa naithumung ya akai to rungkha personal god ni sapro ka kai to rungkha kaisa wan suknai kai to rungkha kaisa hamjaknai kai to rungkha kaisa dukhu kosto no bujinai abun bagino personal god hono tabuk o wall no ang jisepon kok satung a wall ana kok phiro glak batini elemi ana kok samatang baga ana kok sa because ang borok elemi bin duku kosta ana sapro ang kok phirok nai elemi nang kha bai fru nang am temti khai nai because ang personal being gesin kaitor bo personal god mane no a kaitor ka kathang wan sungnai ganang emotions ganang a kaitor ka hamjangnai khairung maya ganang kaitor bahaina kaisa o current boot haya o current boot jisepon kabi sadi bo khanaglak because bo personal being yani bagai bara kaitor ka personal being a kaitor ka moral capability kaham haimana bo saimanai bo kathar am bagai zorawa nor wan suri mano tabuk obviously sing o postmodern wala tongai sing zora zora wan suri mano science by technology ro by relate khana thangke bible rong ko rong no ereng hereng haima tongjak bai haibana jora kisan bising ang kisa sanamo songo physics singno tang furungke gravity energy time bornify but abono perfectly align ke sao furungke abo akaiten koksi biology singnai tam nuk ke a perfectly sin busago dna asagan perfectly dna rejak tongo ani mani dna by an dna ang bin busang phono an dna unique tong haipon sing abo a biology chim hini porikha ke physics chim hini porikha ke abni answer sing maya sing bufro a answer mang ke jefru a creator a god sabo khani simon prose because o mac o ipad no slamne khorsa creator tong sing o apple ni a creator manufacturer no sing lob layu pa o apple slamne steve job busa se nai thoke slam ka nai o cake slamnai khorsa borok tong gapro a cake no cake slamnai no sing borom ro o cake busuk se
slamna kreng naithoke slamka o khat o bisna hedba gawa haino sing physics thingno answers ro physics bahake o physical world choli yake chemistry bahake chemical science rock sini busakni blood ni chemistry rock sini oxygen balance bahake tongnai carbon dioxide bahake balance tongnai rock abo phurungo chemistry rock ni biology rock sini dna hindi sini busakni organ hindi cell rock hindi abo phurungo haipano sing creator no buji maya ke order of no buji maya ke sing abo rock no jotono by accident by chance hani sing wan su jak thang just kaise moment no wan su murna mo jang thajing example rama hai o cake no slamnai khoroksa creator tong o phone no slamnai khoroksa creator tong o bisna no slamnai khoroksa creator tong o guitar no slamnai khoroksa creator tong o phone phan jabu wana ma sisa bin jorao kaise whatsapp message bai se bin kaise programming bai am whatsapp message ok senangi thang call khaimano asake perfectly program khaijak align khaijak kuno mungsa bezal kaise phone nosta haiseni thang hedoba Inga obviously sino creator khorsa slamnai ta sutong abon bible clear heavens declare khaipo bin glory no Genesis chapter 1 no garo singsa slamno sakang sa kai ta tong tong bible niya Genesis chapter 1 abo evidence riya ang tong honai tamokhe declare chakhayo kai ta tong honai tini ang thajing nor no order of love no abon sanayo puila sing tam simon thaing kangke element bagi simi buya thajing ang mark portei abo joton bagino sing puila order of love was sing puila tamno simon thainke god creator sustainer author no se puila simon thangna naw abo simon khamane no joto mani se srap thang sing joro sing wan sugo takjak mutai no khulmnai rok chimi se idolatry hinai but the order of love ni abo misaligning thangkano afro takjak mutai khulmai bak sang thang for an example thaisingo first commandment nin kai tona khabai khubai pholabai hamjak din sam abo mani abo nor khamane no taisik tang phaisinai tabuk ango phone no hamjago o phone no ang hamjagoi kai toni kok kathar seben se torjak thanga ke o phone se idolatry thang even tabo cake tini sin birthday wo o cake se main focus on to khake o cake phone se idolatry thang hedoba tabuk even sin dolong bising ota sin church ro thangnan purpose se dol angi tong hake abo idolatry thang ambagi the first commandment nang kha nin kai tona kha bai khu bai phola bai hamjak thai anything guitar phang tong thong kai ton sai guitar tor tong ka phone idolatry music sai angko kai tor tori tong ka music phone idolatry even cha ka phang tong thong kwai phang tong thong even Christmas walk bahan chalai ma phang tong thong Christmas ni tong thong mungsa walk bahan chalai nang tong ka ba idolatry nang thang sine ble am bangina the order of love no so puila simon thang nang afur sa bo pura srap thang the order of love no minus khaina na ya je ang last time sama hai tabo khasrang ni kaise binu hobby tong bo game thangna ni awno minus khaidin sayale tabo abel ni kaise hobby tong bo guitar tamna ni awno minus khaidin saya tabo elimini kaisa hobby tong drawing khaina ni art khaina ni awno minus khaidin saya tamoke subordinate khaidin sa the order of love mane ni na drawing ni na game thangmung ni na guitar srungmung abo kaiton se tori maya abo tori tong ke abo idolatry thang even non career phancheta non career no minus khaidin saya jemon for example christian thaga mane no nang tam sasina abo soine singai sungsari yakarai poryangai dorma mang khaitong siramte ko gyata minus khaidin sa tam ke subordinate khaidin sa mane अब order liu khikla di nang because focal point pinnacle point o tabuk abo pyramid no kono pyramid saka abo kai tor sing thaina naw pyramid tola level nin career phakya nin family phakya nin pal phakya nin alka relationship phakya abo se klayo abo haita gawo haino yabo se order of love ga tumung abo jaga klayang khake abo idolatry ingani chances tong even bible rogo sungnugo tabuk Roman chapter angora verse mayang tongha nagena tongri oiko Roman chapter 1 verse 25 Paul tamsa boror joro bororok mane adam je kathi rok so bible asang engasa ukulugo usul gala khatobke bible tamsa adam sumso kathi bororok tam khagya kubino noroi tatal no se borok soi khni khulumi tongai siun sam abo soi kai tor hanai gambagai jorowo sung
kholomo ni sapro worship khaipro abo bufang wa phangno surima baisimi abo takjak motai thangya so therefore the order of love a pinnacle point buji angke nin kaitona khabai khubai pholana a pinnacle point sung buji mai angkano abo idolatry takjak motai be kholomne chances bangi thang sa nungma phano sa na so tor jak tong ka ba cha bor takjak motai thangsine ble Christmas sung wahan chalai ma ro phanta gahin bagai the order of love na sung buji mangke sung clear ang thang amage elambago a thajing ang Mark chapter 12 tam nukhaba Mark chapter 12 tam saka pula nin kaitona khabai khubai pholabai hamjak din saw second kok na siri ni neighbor na hamjak din saw tarmane first nin kaitono nang hamjak khake secondary ani neighbor na hamjak ne abo kunu byaparia because ani neighbor na hamjak mun abo bahke hamjak ke abo society non dagi ma babuya nin bumo phon non dagi ma babuya tam kha kaitor se non dagi wo a kaitor hamjak ne kaitor nin sakna hamjak ti ni neighbor no hamjak din nin gana gini borok nota ga am pore se nin sakna hamjak din saw a sakna hamjak ma bo joro adultery thango tauni joro to social media jora Instagram khuluk di Facebook khuluk di sung naxis borok agi aina kri jor rogo Greek ni wall rogo tiyo sampling naimon baise buri sala saksa busus naithokjak ngai busus na amang jeng selfie na laite hedeba sung saksang naithokjago saksang naithokjamo sayakle ta tobo khe arono tumuna ni self centered ngai kaito no karing to ke abo bo adultery thang gamno the order of love no buji thengna nangsang a order of love mane nin create no pule sini thai nin taknai no pule sini thai tam nin ke bo sen ni no taknai nanga buji mayangke pura life abo messed up nani chances tong even our life to messed up tong nai even eternity fan se wana ma sisa sumjok kthai tong ma bagai ga haini bagai sing a order of life no love no buji thai ngai nang love mung busago kaisa jaga tongo kaisa parisente bisi kete 5-10 minutes no khakai no relate khaimang khana singsa slamnai creator mas ma tongnai the same way phone na slamnai khorsa manufacture tongma hai physics biology chemistry rong no kebo contradicting ya bible physics ni formula bukya bible biology ni kaisa theoretical kaisa statement buya chemistry ni kaisa formula ya bible tamong ke simple kogo abo kaito ni revelations kaito ni phungjang mani ko norok joro joro sungsu bible ke kiya biology ni kok sijak tong nei krei to ke bible ung khabo revelations aro tam man ke kaito sabo sumsok tamo sumsok ba ke hapa kya mo thangjang mani kok tamo a kok si furungo but bible by nini alka general science phang tong nini history phang tong thong abo contradicting dia tumung nang bible ni landscape bujima ka world view yang bangina the order of love abo pula align singna nang a sak abo sabung nang ka kaito ung thainam even sini kanmung sumu phanse sing kanmung sumu nang jodi nang order of love no buji ka ke sina kanmung sumu phanse buji thangnai kaitin kokte bhage align nang nai samung nung phanse taw kong ni kok series nor naile na musungna kaham series ta hedaba bara series kaiton se tori to ka ke adultery thangao bo hedaba taw kong ni kok girja thangnan jorao sedang series nai se pilot to khabo adultery thanglo hedaba gamake nin pinnacle point abo kaitor ung thangno series nai bono minus khaya hedaba kabang ma tong Harry Potter hai kaham movie rok hedaba taw ke na Sunday worship service naina na ung ka ba abo adultery thanglo game thangmo phanang ka just pan mani phano kebo kaitor bo saya minus khai deni taw ke subordinate khai di verse maing to ha oh iko sambus up ni 73 verse 25 to 26 so heaven na hare a sam sine saw sabotong an khatang runain saw kefon green saw nang simi se ani desire beside you kefon green saw gamage kani kokwe nang paire nai sine ultimate borong ni nahan mongke ta mongke abo element bagi kok apply ngo joton bagi apply ngo abo ultimate ta mongke ठीक no career abo important no hasa ka phaima bagi abo nin vocation work bo important Christian ka manana sakri khayam ti kok buya purina kok amti buya to khe ultimate aim ta mongke sang sini poito khaiman baptist catechism no naina thangke sungdo aro tam nuk ke pulang ke to enjoy God to glorify God enjoy in sapur ke ta mongke abo emotionally sentimentally enjoy mane no tam sanai ke ningle side mang kha je nang sumso ko kthai nini samung kaham bai angtai mothang jagriya
samni samu kahamai ang mathangja ka abo nang poito da khai abo angke Jesus Christ ni samu kahamai abo se ultimate enjoy I enjoy haino emotionally trigger dengei bahari mosamana enjoy ata mane ekdom sufficiently nin ha sakani kabang ma tong kesep jorapon phaitong a sufficiently enjoy ni saida mangka je nang Adam ni bisingo sumso kathing tong Bible kubing tong hata nang mathangjak liya nin sakni samu bai tamokhe a Kristo no poito khaina rok chimi se abo mathangja ka abo no sufficiently enjoy gete kisang ke glorify a glorify meaning ke tamongke a glorify meaning tam saiman abo amti ya je kaitor ani resamu ma bini chungsa tebo chungsa sang tham amti ya kaitor sufficient but glorify san nai ma karo kaitor ni kokti tongmani abo se glorify samung nungmung kanmung naimung joto jagana kaitor ni kokti align dang afur se kaitor ni glorifying go gabo sabo prime example nukjak ke abo paithak ni kok ke abo Jesus Christ thani sin because Jesus Christ perfect human real human being gai ani bagi bo a kaitor ni kok no bo khnai thangka glorify bo khai thangka abo angya te khoroksa mo thani okra buya e abo no tini ni o paithak kok abo joton bagi ultimately nahar mung thaina na order of love by te order love ni a sabo perfectly example abo supungi thangka abo Jesus Christ si abo ambage a set an example sabo ke Jesus Christ o elam bagi bo abo ung thaina na ani bagi ba te joton bagi amo reminder the order of love hay angke sang mis legalistic ni thana chances tong tabo Christian khamana nang gita tam thaya music khana thaya akok buji mai ang thanisa gamage the order of love no buji ke sang as subordinate no buji thangnai minus khaidin saya tabo subordinate no buji thangnai sarap kap klai thangnai sakap kap kai to abo haita gasan situng o chikon sa sharing khaim bisinte kai to sanak katal khe hamari klai tong phaiding ke tabuk sang cake cutting phajing thangna na am pore nukhong ni borok no te elimini mungsasak sana musung marok tongkhe bo satung te bini mama bin babano jorana na